dan gledate Oko, ja sam Nada Vasiljević. Koliko je koristan, koliko je opasan, koliko je moderan i koliko je zarazan Facebook? O tome, ali i o opasnostima na drugim društvenim mrežama i internetu uopšte, pričamo u današnjoj emisiji. Gosti Oka su gospodin Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta. Dobar dan. Miloš Petrović, urednik sajta Facebook Srbija. Dobar dan, hvala što ste došli u Oko. I Zoran Milivojević, psiholog. Najlepše hvala što ste danas gosti Oka. Neposredni povod emisije jesu pretnje koje su upućene preko Facebooka i predsjedniku Tadiću i maloletnom Rastku po cesti. Evo, gospodine Marković, obično se kaže da je Facebook javna mreža na kojoj svako ima pravo da iznese svoje mišljenje o nekome ili o nečemu. Međutim, kada to iznošenje mišljenja prelazi granicu dopuštenog i postaje zabranjeno i kažnjivo? Pa internet je kao najslobodniji medij i medij koji pre svega omogućava što direktniju komunikaciju između ljudi, idealan za sve vrste komunikacije i naravno naročito sajtovi koje posećuju veliki broj ljudi. A to su pre svega sajtovi koji omogućavaju ljudima da stupe u kontakt sa drugima, sa svojim prijateljima, da sa njima podele ono što oni rade, fotografije, zajedničke fotografije, da znači komuniciraju. Tako da ono što su pre bile neke mogućnosti da ljudi izađu, ne znam, na ulicu ili na neki miting ili na neku TV emisiju, danas lagano mesta koja su izuzetno posećena na internetu, pa između ostalog i Facebook, preuzimaju lagano tu ulogu. Dobro, ti motivi i ta potreba za Facebookom nam je prihvatljiva i razumemo je i zbog toga većina nas i koristi Facebook. Ali kada prelazi u tu granicu, kada on postaje opasan ili kada poneke postaje opasan? Pa ja mislim da u suštini, kada pričamo o izražavanju na internetu, suštinski to nije mnogo drugačije od izražavanja u realnom svetu i u izražavanju u onome što se sada zovemo tradicionalni mediji, kao što su televizija, radio, novine. Znači, isti oni kriterijumi koji su pre bili korišćeni da se označi ona linija koja je linija nedopuštenog, važi i na internetu. Tako da uvek u situacijama kada je ugroženo osnovna ljudska prava, pravo na život, pravo na integritet, na ugled lični, pravo na privatnost i tako dalje, uvek su to situacije kada oni zakoni koji su inače regulisali slobodu izražavanja mogu da se primene i na internetu. Da regulišu i tu oblast, da. Miloše, znaju li korisnici Facebooka gde je ta granica do koje oni smeju da koriste Facebook, a da to ne bude kažnjivo? U suštini, većina korisnika zna koje su osnovne stvari, znači potrebne za registraciju na profil. Znači da napomenemo da je najbitnije da svaki korisnik koji je na Facebooku ima više od 13 godina da bi mogao praktično da se registruje. To znači da na Facebooku nema korisnika koji su mlađi od 13 godina? Pa sad sa druge strane imamo u posljednje vreme ponajviše dosta dece koje su mlađe od 13 godina koji imaju profil na Facebooku. To je to neko, da kažem, pravilo koje je propisano po Facebooku, ali tehnički korisnici mogu da se registruju stavljajući recimo lažni podatak o godini rođenja. Slično je i, ako dobro shvatam, Facebook nijedna društvena mreža ne dopušta direktne pretnje, pretnje ubistvom i slično, ali to se može naći na nekom statusu ili nazivu neke grupe. Da, znači jednostavno Facebook profil je vaše, to ste vi na internetu praktično. Znači sve što radite ovako u životu, znači jednostavno možete te reči kako god, znači da prenesete na Facebook kroz recimo status ili otvaranjem grupe ili neka od tih varijanta. Dobro, sad pitanje na koje pokušamo večeras da dobijemo odgovor jeste kada je to samo izražavanje nekog stava, a kada je direktna pretnja i opasnost po nekog drugog. Evo, gospodin Milivojević, ne prođe ni dan da mi ne čujemo nešto o zloupotrebama, o zločinima koji su počinjeni uz pomoć Facebooka ili bilo koje društvene mreže na internetu. Uprkos tome, više od 300 miliona, ako je dobar podatak, je korisnika Facebooka trenutno u svetu, više od milion u Srbiji, taj broj stalno raste. Da li to znači da mi ne znamo koje su sve opasnosti na internetu ili da prosto bez toga ne možemo da živimo? Pa, internet je jako potreban, znači on nam olakšava život, bez njega već ne možemo. Ali u njemu postoje stvarno velike opasnosti i sad jedna od opasnosti to su opasnosti za korisnika koji može postati zavistan od interneta i na neki način zapostaviti život. Druga velika opasnost su razne prevare, kriminalna dela koje se dešavaju na internetu, zato i postoji taj odeljenje za cyber kriminal, da, ne samo kod nas nego i kod svetu. Tako da
jedan od velikih problema to su deca koja na neki način postaju obrazovanije od svojih roditelja i onda roditelji ne mogu da ih kontrolišu zato što ne znaju tačno šta je Facebook, zato što ga ne koriste, jer morate ga koristiti da biste shvatili sve njegove mogućnosti, a onda nisu ni u stanju da iskontrolišu svoju decu i da ih zaštite od opasnosti koje postoje na različitim internet portalima. Dobro, a sada pretpostavljam da ne može da se izvede neka zajednička karakteristika s obzirom na ogroman broj korisnika Facebooka, ali postoji li neki, barem jedan motiv koji sve njih vodi? Šta oni ili šta uglavnom očekuju da će na Facebooku doživjeti? Koga sresti i kako kao što kaže podnaslov, to je socijalna mreža. Znači, to je zamena da izađete među ljude, da vidite ljude i tako dalje, ugodno sednete, uključite kompjuter i onda ste u komunikaciji sa svim onima koji su na liniji, znači online i tako dalje. Sada, u zavisnosti kakve su vaše preferencije, možete da sa njima časkate, možete da sklapate poslove, možete lažno da se predstavljate, da igrate razne igrice, da se folirate. Znači, bezgranična opasnost postoji i zbog toga ja mislim da kompjuter treba gledati kao jednu vrstu prozora u svet. Dobro. Sad, ako shvatimo da postoji jedan veliki broj ljudi koji koristi Facebook za zabavu, za igru i slično, kako onda da prepoznamo kada to, ili bilo da je grupa u pitanju ili status koji ostavi, pređe tu granicu proste igre i zabave. Evo recimo jedan zanimljiv primjer, danas ovih dana ga mediji navode, u Češkoj je recimo sve popularnije su grupe protiv starijih građana, pa se u grupu protiv penzionera na Facebooku, koja se čak zove Ubi babu, ubi dedu, da ne da im da glasaju, okupilo više od 300.000 korisnika. Kada mi prepoznajemo da smo na Facebooku ugroženi? Pa, kao što sam rekao, ono što je kriterijum jeste da li se time što je načinjeno na Facebooku, znači bez obzira da li se radi o recimo ispisivanju nekog statusa, slanju neke poruke ili slanju neke slike ili nekog audio i video zapisa, ugrožavaju neka prava drugih. I naravno postoji dosta drugi broj ostalih faktora, kao što je recimo koliki ima doseg to, znači koliko ljudi je to videlo, koliko ljudi je učestvovalo u tome, koliki je društveni značaj onoga ko je meta toga, znači nije isto kada je meta toga predsjednik i kada je meta toga neko drugi. Dobro, a kad je meta toga neko drugi, ali recimo ovo sad pretpostavljam da nije direktna namera ubistva ili poziv na ubistvo, nego neki pokušaj duhovitosti, u kom momentu je vreme da se potraži pomoć, da se aktivira odeljenje za visokotehnološki kriminal i sl.? Svaki put kad se neko osjeti ugroženim ili ako smatra da su ugrožena prava neke druge grupe, pravo je vreme da se obrati tom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i to je stvar koja ne važi samo za Facebook, to važi i za sve. Znači neko ko vidi neki grafit koji je ispisan negde, ko vidi da se nešto dešava recimo na stadionu ili tako dalje, ima istu dužnost. Da. Miloše, vi na sajtu navodite neke od najčešćih ili neke od zloupotreba sa kojima ste se vi suočili. Koje su to zloupotrebe samog Facebooka? Najčešće zloupotrebe su, što sam ja da kažem imao prilike da vidim, su lažni profili. Sve kreće od toga da ljudi kada kreiraju svoj profil ne vode mnogo računa o privatnosti. Znači, opcije privatnosti totalno zanemare, profil im je poprilično otvoren i postoje situacije da ne morate sa nekim uopšte ni da budete prijatelj, a da možete da pristupite njegovim fotografijama. Mnogi to iskoriste i pokupe fotografije neke osobe i naprave, recimo, lažni profil te osobe. Dovoljno je da vide, znači, njeno ime i prezime i neke od fotografija koje ima u albumu i recimo da naprave lažni profil. Šta je cilj? Sad pretpostavljam, u stvari ne pretpostavljam, nemam pojma šta je cilj. Ciljevi su razni. Iskreno, najviše korisnika se